Mount Canon Baptist Church Ninkan Kretrok ke Chokarni Catalan. Karbianglong Autonomous Council akili ke State Commission pen kali 6 schedule aron pensi padovek nang jipusi EPHLC atung pen ke pangda. Di Purong Kelana Longkido Catholic Church Ninkan Phokep ke Chok Sertalin Arani Catalan. Yashvir Sofa Store Bangso Store along nang litum longigji mesen na sofa. An chot kalisi an namjum hek penta longigji. Nang litum an ning ke hang a design ateng pen kasi margin ning ke hang do setame Bangso Yashvir Sofa Store along pen longigji. Lapen an parta hemalong kahinotang sofa puthot kasemar mate repairing our size ita longigji. Kahumri nang jiadim lake Yashvir Sofa Store Dokmoka Forest IB athengno. Klarda kachini jiaphan 8459492372 lapen ke 86381 along Humri Lote longigji. Kardom Karbianglong Live Prime Time birta long pen Elisa Jubilee Baby non birtang ton pen chithana mixena. Diphu Matipunga Longkido Mount Canon Baptist Church Ninkan Kretrok ke Chok Mati Foundation Dearni Mesen pen Catalan pon. Diphu Matipunga Longkido Mount Canon Baptist Church Ninkan Kretrok ke Chok Mati Foundation Dearni Mesen pen Catalan pon. Bangso Ajay Megalong Mondolia Pastor Nixon Pangcho pen Japonsi ada porphai kepen Jaimek Pangcheng ponlo. Bangso along Zion Baptist Association Mate ZBA Reverend Samson Senar lapen kapre a Mondoli lapen fellowship along keja kethe kiding atom setami jetong dunsi ning arong chipi ponrenti. Mount Canon Baptist Church kinamtang ningkan surihini ra pharo pho mate 2005 ningkan pen amahang pathek pon pen pening surihini ra inkore hini ningkan an aru ni phai trogarni Mondoli arta ningkan kretrok an ke choklong apot mass prayer mate rat penakardom padosi arnama phan churobon lapen Mondoli ni mardi atumpen jumesen alun sitami parjupon. The Wise Builders to Matthew Angdeng P, Troxy Angdeng so inquire ko along at Hippie and Ponsi, Reverend Pawangsi Theo Maipen, Chithea an Mati Jumesen Arnamalam, Mondoli Araraphan, Han Pajurmi Ponsi, Mondoli Araratumaphan, Ani Papipon. Bangso P, Peter Teron Pen, Word of Thanks, Mate Kachoro Alam The, Han Pajurmisi, Mesen Pen, Jaimek Pajupondo. News Report, Karbianglong Live. All Party Hills Leaders Conference sa Tumpen, non ke bangji, Karbianglong Autonomous Council akilik ke State Commission mate Panchayat aron pen kali 6 schedule aron ateng pensi kilik padupon ang jibusi kidamtang aruni phai pho aning ve methang asa hemalong phelang kya maya long pen ke pangda. Nonang kileji Karbianglong Autonomous Council kilik aputhak EPHLC amai phu ja aika thar pen kaning je pon ateng ke 6 schedule along rialong ke State Election Commission aron pen mate Panchayat aron pen ke pangdakji ipwa bangki che dondon thek 1951 alos ateng pensi conduct nang ji pusi EPHLC amai phu ja aika thar ning je pon meeting bang lu dun de dia meeting all along ke lu dun de dia si nilitum la commissioner fan la bangso lu nang litum mo copy pon create ame la bangso lu ni tu pitekang la tu mi PC ne tum ki pita pilo la pen ke alang li officer lu ludun choksi meeting hol kali officer lu ludun choksi ni tum lam ta ke than lo la pen ni tum pulo la ke la state election commission ke la ke yong his la ja pomave alang li state election commission ke panchayat law section 114 ateng basic salam la ke la panchayat law long pulo la panchayat law ke 6 schedule a area ke ajapong avi pugupudu lan chotakalinan kon India Constitution article 243D 243M along pulo la panchayat law ke
6 schedule area are look lapen Nagaland Arunachal Pradesh Meghalaya betita la aja kong abi pusada ke tok du Indian Constitution along Article 243M along Ketokpon, Paragraph 2, Subparagraph 7 along Ketokpon, Karbi Anglong Autonomous Council atumsi amethang voter list kasalamuna jakongdo. Kasi State Election Commission atumke chejok dunun e pusi epesho se amaipu jai kathar ningje. Lu lahelo nitum governor fan ki pi alu lo. Chu December cricket homer ni sinitum appointment ka chuha governor fan layu alaw sing kiji fan. Aman nili karjulong ke governor bang feri duk pusipu je lake bharia lam pinak a law lam constitution lam negative chini ne la pod ne phanang than pe mi tu pu pete ne la APHLC tu mga ching kiji ke digdar eng lo pusiki pu pu. News report Karbi Anglong Live. Pini aruni phai trokarni Dhansiri constituency ke parlo misi bailam thularam sombhudon along non ke bangji Karbi Anglong Autonomous Council ke ligalong Dhansiri constituency rara pharman song vepen ki thorun ja bangphi ni sote rang pe hinpen diphusa avot bank ki pridam pacharnun ronan pin Bangso amaya long song vepen ki thordun jibu kachisika bangphi sangpi ni sote rangpi digeningti deben pator purnima rong pharpi swapna raijong lapen claim rapet ari sang photumpen mai doponlo Bangso amaya long Dhansiria hawara ratum kaningje puna tengke kedamtang ningkan krep ho bhupen hasnu lapen non ke dobom em prodip diphusa ningkan kep MSC anghoi pangni dera phita Piniarni anta mesen atowar mesen ki jonalang lapen breakdown kaching thora saise tami long dunde ke long dunji kalisi isi hini nang kile scheme ta kapatang tc thek ponlong nasi non ke bang GMC akili along ke diphusa phanke vote job jelo song vepen ki thordunja bang thi ni so terang pia phansi ki ongdunga vote pipen pahai popusi ningje ডেভেলপমেণ্ট বেছি কি ক'ব এই ডেভেলপমেণ্ট বুলি ক'লে কিব এই চাব আপোনাৰ কমিউনিটি হল আছে এইটোৱে আছে তাৰপিছতে একো নাই আমাৰ লাংৰু নলাৰ ডেম বনাইছে হা আমাৰ বৰ্তমান MSCৰ আণ্ডাৰতে বনাইছে এইটোও আনচাকচেছফুল আমাৰ খেতিৰ কাৰণে উপযুক্ত পানী এইটোও নাই একদম পুৰা ভাঙি চাঙি চেছ সেই গতিকে আজি আমাৰ কাৰ্বি বাইদেউ নিশ্চয় তেৰাংবী বাইদেউ আমাৰ প্ৰথম কেণ্ডিডেট আমাৰ কাৰ্বি হৈ আমাৰ মিচিবাইলাম গাঁৱত অহাৰ কাৰণে আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু তেখেতৰ লগত আমি ছাপোৰ্ট কৰিম বুলি কিবা কৰিছোঁ Lason tak taksi sowarlo tumpen tame non ki khibom em diphusa kedamtang ko ana porpen kachechak alam anta chipa pleng ple lasi non ke bangja ki like jokon thek thelo pusi ningje মই মিচিবাইলামৰ এইটো ওমেন সোসাইটি এইটো অৰুণোদয় 1000 পোৱাটো আমিবিলাক বৰপেনটো পোৱা নাই কোনবা পাই আছে মৰম কৰা আপুনি বিলাক হিতুটো চাই দিলেতো ভাল হ'ব কইখিনি মই আশা কৰি আছে আৰু কথা আমাৰ মহিলা হইখিনি আজি কথা শুনিখিনি বাইদাৱৰ কথা আৰু এনেকা মহিলা হইখিনি নিজৰ সাৰ্ভিসিঙৰ পেলাইখিনি এনেকা উঠা এটা গাঁৱৰ চাব মহিলাবিলাকলে চাব কইখিনি উঠাটো মই বেছি ভাল পাইছে ধন্যবাদ তোলাৰ কাৰো মানুহ পাৰ্টি বিয়া বুলি কোৱা নাই কিন্তু 10 সাল আমাৰ প্ৰদীপ ডিভুচা EM হৈ থাকিছে অলৰেডি আমাৰ তোলাৰাম গাঁৱৰ মানুহ দুখ এৰিয়া মানুহ বি দুখ এই গতিকে আমাৰ বোলে বিজেপি চৰকাৰকে বিয়া পোৱা কথা কোৱা নাই জন পাৰ্টি আহিব পাৰ্টিৰ কাৰণে বিয়া কথা কোৱা নাই আমাৰ এই কাৰণে মন দুখ হোৱাটো প্ৰদীপ ডিভুচা নাচোৱাৰ কাৰণে মন দুখ 10 সাল ভিতৰতে একটা কোৱাও নাপায় Lason si ani siverang bong long troxi adimalong vote kerega mailong kaddo kabe bangsuri krep ho Pradip diphusa phan ke kroi kreara ratum niso terang pialong chepa okdun si ning arong chipipon News report long sudaringti Karbi Anglong Live
Ninkan Parukre Sirkebra, Troxikebra isi Ninkan pen, Dipu Rong Helanalong, Catholic Church Nangkim Dead pen, Peneng Ninkan Suri Hinira Inkore Hinia Ninkan, Pini Aruni Pai Trok Arni An, Sertalin Kechok Arni Nanglesi, Alir Alon pen, Ketalon Pon. Bangso Sertalin Kechok Amai, Nithom Aparman Katalon Ponalong, Pini Kicheng Sierni Ada Porpai Troxi Pensi, Ingpu Ponlo. La Swahud, Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron, Father John Timung, Father Thomas Maripurat, Lapen Father Jokaria, Mendekathara Robertson Teron atum Pendanglo, Penangan Church along Kithe Kiding atum Chetong Dunsi, Mai RD GP Pon. Lapen Labangso Catholic Church, Lake Ninkan Parukre Sirkebra, Troxikebra Isia Ninkan Pen, Dipu Rong Helanalong Catholic Church, Nangkim Dead Pen, Peneng Ninkan Suri Hinira Inkore Hinia Ninkan An, Nang Chokse, Golden Jubilee, Katalon, Paduponlo. Bangso Golden Jubilee Katalon Ponalong Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron Pen Kaningje Ponke Dag Dipu Along Catholic Mission Nangkibi Ponke Mission Athela Dag Don Bosco School Along Kachali Atum Penangan Arleng Kiteke Mandu Natum Dupiklo La Penilisita Me Bangso Don Bosco School Along Si Kachali Duna Banglo Posi Ningje Pon. Remember the good things, the good words of our teachers, our mentors, our sisters, our father, who have taught us to be always be good, be honest, be sincere. That's why I cannot forget this hostel. This was our hostel. This right to my extreme right to my hand. This was our hostel. It was not completed. Before that, there was a guest house hostel here in this place. But one day, while we have been back from school, we have seen that that guest hostel has been laying down on our bed and our languages. What to do? At the time, this building was also not completed. So fathers, they said, from tonight, we have to shift to that building, though it was not completed. So we stayed. Lapen Halapu, Father John Timung Pensetami, Karbi Anglong Autonomous Council EM Roton Teron, Laposon Golden Jubilee Katalon Ponalong Nangachetong Dun Tegapot, Kachuro Setami, Pipa Jirodon. News Report, Karbi Anglong Live. Penangasong atumpen BJP Sarkar aphan jongthui sarpopu amen kihang ponasonsi US UK mate usuka song penta BJP aphan jongthui sarpopu si amen ki irpon. Pini aru ni phai trok arni anardo por phai kre hini malompen Phuloni constituency ke parlu Phuloni Harmon Club along US UK song atumpen pherangkya mai kang nipon. Pherangkya mai kang niponang kokke kaddo kabe longkre sia blog do la song bong pen PMA baja hemso RTI aron pen site lem ponsi longkre isia blog along pen PMA baja hemso hum pharokre isira troxike pra isia hemabang patang tedalo la sojok US UK song pen aphong kache song pon la pen CBI atuma phan palang tarlip nang ji puke hang patupon lo bunta labang so along sarkar pen thanga sai deng pon pe darapot je song nang koklo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hangaphan lamboi nang pivek nang ji athe pipot si non puanta thanga kak saya vedetlo athe kedam tangarni CM Dr. Tuliram Rong hangpen ke pangdak pon jongsi PMA baja hemso along angbong kache jogatum dokok lapen ke tangte dokok pulo tangte insai vekji palam ke kacho bayason mandetlo lasi US UK asong atumpen chong thui sarpo pusi hangpon Lapen non puanta kang sai kavidat ke dak angbong kachong thandun dokok ti tima puta karju padopon. Lapen non ni phong bong thangna dasai dengpon pe pulote democratic arona tengpen intang rak kachesong padoponji. Lapen US UK asong pen kachesong amo ahiring tang rak pen so luk sodak dokok pulote ke isi atumsi adai CN ponangji.
প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ আঁচনি যিটো গৃহ নিৰ্মাণৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি, ব্যাপক খেলিমেলি, ব্যাপক অনিয়ম, এই কথা বাৰম্বাৰ আমি সংবাদ মাধ্যম যোগেদি আমি উদঙাই আছোঁ বা আমি এক্সপ'জ কৰি আহিছোঁ বিগত সময়ছোৱাত। ৰাইজৰ অভিযোগ ভিত্তিত আমি DRD প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰৰ আমি এখন RTI কৰিছোঁ। 2017 আৰু 20 যিটো বিত্তীয় বৰ্ষত 1191 ঘৰ ইনকমপ্লিট হৈছে বা সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বুলি RTI ৰিপৰ্টতে স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু এই সন্দৰ্ভত কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলত CM সন্মানীয় তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া, বিভাগীয় মাধুৰ্য দেখিয়াল ফুকন, পঞ্চায়ত এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট কমিশ্যনাৰক তেওঁলোকক আমি বাৰম্বাৰ সাক্ষাৎ কৰি আমি দাবী জনাই আহিছোঁ যে এই সম্পৰ্কে CBI দ্বাৰা তদন্ত কৰি ইয়াৰ লগত জড়িত থকা ব্লক বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে মাহত সময় ঠিক 12 বজাৰ পিছত কাউন্সিলত এখন গুৰুত্বপূৰ্ণ তেওঁ সংবাদ মেল দিছিলে। তাত তেওঁ কৈছিলে, তাত তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে যে 11টা উন্নয়ন কেন্দ্ৰত যোনবিলাক কেলেংকাৰী হৈছে, গাঁও সেৱক হওক, BDO হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ অফিচিয়েল বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলে যোনসকল জড়িত হৈছে তেওঁলোকৰ ওপৰত আইনী ব্যৱস্থা বা অফিচিয়েলি কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব বুলি তেওঁ ঘোষণা কৰিছিলে। সেই ঘোষণা MLA ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত তেওঁ কৰিছিলে। তেওঁলোকে সবকা সাথ বুলি কোৱা চৰকাৰখনে তেওঁলোকে ইলেকশ্যন আহিলে তেওঁলোকে ফুপুলা দৰে মানে তেতুফালি তেওঁলোকে চিঞৰা আমি লক্ষ্য কৰিব পাইছোঁ। কিন্তু আজি আমি প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ সংবাদ মাধ্যম অট'নমাছ কাউন্সিলৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আৰু এই সংবাদ মাধ্যম অট'নমাছ কাউন্সিলৰ সভাপতি CM ডক্টৰ হিমন্ত তুলিৰাম ৰংহাং দেৱক আমি এনচাৰ খুজিব বিচাৰিছোঁ। আজি এবছৰ পাৰ হৈ গ'ল। ফুলনি পেন দিৰ্জনা ৰং পিলা পেন লাং হেন পেন সাৰপাং ৰিং টিকেথাৰ কাৰ্বি আংলং লাইভ পিনি প্ৰাইম টাইম বিৰতা কে পঞ্চি কাংটনিক ল